ASDC asong pen ASDC mithang sa hemalong phirang ke mai kipha Karbi District Congress Committee hin pen Sub Inspector Police question papers kema puthak kachisong Kardom kat news abirta thanbang nili junali timungpi non birta angton pen arjuik tha ASDC mithang sa hemalong preni phai pho arni phirang kya mai kipha India Government Ministry of Home Affairs pen Gorkhaland aputhak nonangkileji preni phai troxia ni ada por phai krisia por pen New Delhi along chingwai ponpo Central Government pen Gorkha Janmukti Morcha tumaphan Gorkhaland aputhak kachingwai along klamalong kipha pon aputhak ning aronglo sitami BJP kacharia sarkar tumpen Karbi la pen di mahasau arat akimang aputhak Piniar ni anta ke pechon jia phan thangnat asaita ke deng tedet ajok ning duklo pusi phirang ke mailong ningje de gurkha ban tum hang krude Karbi Anglong di mahasau kan western Anglong arlu ke do andulon Lembo tu ya sipen jenlo da aje ko tu anta India government pe project hang nang hi alam theke autonomous state ko de lage special is a provision da atu kan panon pe melo ta Gurkhaland badale na ko Jharkhand Chhattisgarh ko de hala ke special provision kaliye tu anta India government pe handbrake kibo the Karbi Anglong autonomous state la special program pen ki India handbrake kan bangker police away ko bangker la ke ichok jalan busi ya decision pen angelo nang hang kon pedat prode da bintang rak pen andulon claim nang ko busi ni tu sarkar anda bachini Sub Inspector of Police Satlang question papers scam aputhak Karbi Anglong District Congress Committee hin pen preni phai pho ni kachesong asai kideng Suri hini re engkoi aningkana farman kidam tang chitini phai engkoi arni Police Department atum pen Sub Inspector Satlang kipetu ponji arni lo Sitami Satlang kepada dia prang pen question paper kiklang lap ajok laso Satlang padupon un edet lo Nasib Police SI exam question papers scam along kachirap tun veka tumaphan kangsai padonang jipusi di purong supialong Karbi Anglong District Congress Committee atumpen kachisong asai dengpon claim prulo BJP atumke one nation one religion one culture la bangke RSS G2 SS Gawalkar agenda se kai tak odding lola tumke aso SS Gawalkar pulete non G2 biat embarkar kita ka kitab hala so constitution ateng ke pavepo la halo la tum non ki claim bomke lansi la bangke kichok chit hektika kam chalang tum claim EKA DCC Saihem pen dipu SP Saihem alongan kipalidam jiaphan kidam bomapora hut tipu Samson Singing ti chiki moamir biri angden kiton kilang sai khiatum ki khangdun chekajok SP Saihem alongan alang litum palidam long lidetlo EKA DCC pen ke hangaron ateng pen sisat lang padonang jilapen laso skema long kachrabdun vek atumapan arpu pen tami pasunang jipura Karbi Anglong Autonomous Council embarim rotoning tipen phirang kiatum angno ningje আমাক ৰখাই দিয়া বাবে আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰু আমি যিটো বিজেপি ৰিসেন্টলি পুলিচ যিটো এপইণ্টমেণ্ট এইটো আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ এইটো যিটো সিহঁতি ৰহস্য এইটো যিটো প্লান যিটো সিহঁতি কৰিছে এইটো আমি অপ'জ কৰিছোঁ কাৰণ দে হেভ এ সিক্ৰেট এজেণ্ডা যে সিহঁতি RSS নাগপুৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন মতে আমাৰ অসম চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলাই আছে এইটো আমি কনডেম কৰিছোঁ যে দে আৰ running the government as per the direction of the RSS which they have been instructing. So this where they want to fill up the whole police department with the RSS cadre. This is purely condemnable, and we as a Congress party condemn this act of the Assam government which they are practicing now. Eta judicial inquiry hobo lage by a sitting judge. Belek hobo na lage judiciary eta inquiry hobo lage aru karon etu eta home ministry etu pore home ministry hole etu chief minister officer under pore ekane chief minister jetialoke sokit bori thake tetia hole eta fair aru just inquiry to hobo noare
এই কাৰণে আমি প্ৰথমতে আমি ডিমান্ড ৰাখিছোঁ যে চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰেজিগনেশ্যন দিব লাগে Revolutionary Youth Association atumpen Prenibhai Plea Arni Kheroni Nawodip Junior College along RYA Kheroni Area Committee kese Rajesh Kumar Chauhan pen kachari pon mai long Ranjit Chauhan pen si mai ki phalam the la pen alhui ka pachinia por enlo labang so mai long KNCA tiripia mai kongchun bang pi Pratima Inghipi CPIML Hamden District Committee achun bang edition tiso HSDC Hamden District Committee mai pu mohon teron Borsing Rongphar RYA Hills Committee achun bang bimor terang pen chenglok pinangana tum alhiaman pen chitong don Mai long kacitong alhiya tumpen kinang sot yuda tumaputhak la pen boreng over cyclong dun de pen chenglok bidi sore pen ang parta hemprek ke hang kachisong kapang tang jiaphan lamphe jaitikang katoka vechikrosar pen RYA Kheroni Area Committee seng ponsi arpu kedeng dunatum Vishnu Ram Maipu Amarjit Ram la pen Sanjay Chauhan dun Maipu Anuj Ram Chauhan Audesh Chauhan la pen Rajbhar Rapchunbang Rajesh Chauhan lapen Khanaija Chauhan Pachithang Chunbang Saihem Chunbang Munirka Chauhan Pankaj Chauhan pen Chenglong Bangtrok Klembang pu lapen Longki Rongpi lapen Rajkumar Chauhan atumaphan Bidisar arpu pekpon Non malam so poraphan birta moi ton peksana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Dihina mo piputot birta along wangtulo Hanjang Langso Sport Association a Hongjai long Preni Pai ki thom arni tili plia por malom Hanjang Langso ratatum Karitang Joyram Tisophan kachikimoasai mesen pen kepaman Karitang Joyram Tisophan kachikimoasai long aprang city hek pen kachetong arat atumaphan kachingrum amayalam the Hanjang Langso English High School athan bang Jameson Teron pen than pachini La Sophie Kado Kavita Minute Isiaphan Karitang Joyram Tiso Karjong Chomring Miki Peraplong Pemejiaphan Arnamania Hirjumi Kehangpi Pado Apithu Karitang Joyram Tiso Apunu Habe Tiso Pen Japonsi Kado Kaveka Chetong Dun Arada Tumta Karitang Joyram Tiso Aphan Milur Ke Kaila Pen Hijung Ki Upen Chikimopon Chikimo Angdeng Tang Edapi Sami Rupta Tisopi Sami Serlika Ingtipi Hanjang Langso English High School Athanbang Jameson Teron Lapen News 7 Northeast Birta Thanbang Rupsing Tok Biatumpen Karitang Joyram Tiso Alamo Rat Angno Pachinipon Hanjang Langso Rataphan Lapen Karbi Akayaphan Piniani Alangli Mahangka Vedetke Kanahok Thetan Binong Lupusi Kachetong Dun Arata Tumpen Pachinipon Labangso Kachikimo Maya Long Karitang Joyram Tiso Kitok Nihang Donsuri Tokjir Poalun Sarihajan High School Athanbang Samprikimi Phangcho Pen Kilun Japonsi Labangso Alun Kilun Pensi Mai Pajut Lupusi Hanjang Langso cases Arupen
Jameson Teron Lapen Trison Lake Tia Tumpen Pachini Pini Karbi Prime Time Angela Pons Gang Ton Pigla Dume Thakmi Kurwang Tu